Assalamu alaikum. Donc on a commencé na Djaman Choutiga na Soumama. On a illegadi, on a excuse me présenter. On a retard mutu siri. Donc on a secteur beradi parking sigiran côté ni siri. Donc ça a pris beaucoup de temps. On a retard mutu haruhonnete. Voilà, kengana girnongani na ho gara déplacement dabari na Lyon na sukunya igonda ya gare ale menenda girse ONG suga déplacer na li oda sukuni oda sutiga oda sumama donc li menga lenki atu intengani Mohamed Ali Bathily Nambogu Malindi, avocat international, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, donc Oria na kenga na dénoncé na koyi dunayi na ngile na mundu Union européenne maga nanti keni esclavagiste ngai ado esclavagiste nuntu na kollabane adi bien sûr on a reconnu nanti Joe Parunga jusqu'à mars 2020 donc a gagné nga a gagné rakello nadi kempatinga il était impartial amanya sembe karaswa. Mais depuis les événements du 5 avril 2020, Mohamed Bathily akunda da kuhatana utuna rodui gelaga tintono magarnu kuro dangani keta magasage gilli keta nandaga soninkongari nanti s'ils sont prêts et qu'il est à leur disponibilité au niveau de Bamako, au niveau du gouvernorat de Kay, il est à leur disponibilité iragi demana mobe iraga ina sharia nungutu banjugu dambele dame dabar protocole nu iraga ina sharia nungutu iraga ina koy gouvernement nga mobe iraga koy ni préfet do gouverneur nu nga mobe nanti kebego ku bangenga soninkara nanti lada nu ngani onati Mohamed Ali Bathily dangani hibego bangenga soninkara lada eti kuma ngani orantai na kuma ka hulada. C'est impossible. Donc, Mohamed Ali Bathily de Soninkon tu n'as femme, surtout Gadjaganko. Parce que Gadjaganko a quitté du Tampaï Médissa, bien sûr qu'il est originaire du Gadjaga. Donc, Kengana Glirnongani, Mounia Kibarebe, Agamunda, Ina Gambana Sorong, Ini spoilé, Ini Mounion Lagia, Nanti Porngarni Gadjaga, donc Ina Mounion Turog et Bathily Toronga, Debgoumen Toronga. Kenkani procédure non seulement il doit couper interne lonko mais il met Bathily nous gadi interne lonko mais parce que ngana munye gajaga munyan churo Bathily be toronga kenka mangana karakota be are montini ya honi munyenga. Ça c'est un problème sur le moyen et le long terme qui va créer une guerre civile au niveau des gajaganko eux-mêmes. Donc ori kengai na kibare ke na dénoncer na akoyi soningonga nanti culture soninke ado komaru hinu hiliani intabana oda Bathily nga oda discours nun terinka a discours nun nokunu gono akundo ana hosirenko kamera nu ngana ni siki kunda wa hosirenko no hibe gankawa me agani dunyi lada batano naga agani dunyi noge dunkonu naga aga kebe kono kenkan hotanai antinia ce n'est pas le même Bathily etiki begay ama droit en tant qu'ancien ministre de la justice Oma Dungé, Oranta Famunu, Oranta Dungene, Nanti, Bathily la Komarun Chabatindini, Ara Komarun a soutenu, Ara Komarun a appuyé, Ara na esclavagiste nous, criminel nous, terroriste nous, Nanti a kou protégé, Ti Haranchi Bangenga, Ti Malim Bangenga. Uri, il a message ngaroi, Nanta Uru, Adaga Malindi. Ah bon? Oui. Oh là là. Mohamed Ali Bathily. Il a pris la fuite. Bravo! Oui, Naïle Saganadi, oui, oda message inkita. Mohamed Ali Bathily, Anira wana ntoere jusqu'au 31 mai 2021. Anira wana na kenga ngaire. Mais oui, oda message inkita. Nanta uru aro malindi. Ile nga karne, ile makrai haranchi, ile nkarai malingadi. Donc, ngara hibe ka kamandangani nti haranganda message nga waringa nanta hurenga ga maga ukieke lenkiani a hurun challenga okuma nyo manifestation anulene onyo manifestation dabarnia hara hure onta toko
Donc na koyi soni konga nanti Mohamed Ali Bachile tide Assimi Goïta beganga président on t'a tokonongani si jamais agana décidé nantina comment nga soutenir Mali Tchadian kama Mohamed Ali Bachile gamunda ina protocole nu benu dabari na konada ngani nanti protocole ranta montene constitution kama ko protocole nu ranta montene lada ranta montene lada ni droit coutumier ngai un droit non écrit ada droit ngara imeatu donc lada ranta marchene droit coutumier ranta marchene constitution kama droit coutumier no constitution ngana meni constitution ngana remportene Mali constitution ngana kebe koni Kenya tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Sera sur un tas exclu, sera sur un tas katini, sera sur un tas lorne, sera sur un tas harakatini, na sababu nanti discrimination ngani, na sababu andinanga, na sababu amboguranga, na sababu andambenga. Donc sonikonga ina kebe dabari kendi dambela katengai. Nanti serenda ngani kome crime ngani. Mohamed Ali Bachile mais a reconnu nanti l'appellation esclavage, ça existe bel et bien en milieu soninké. Okuwa hakena kenga kama nanti comme togo bega nungani, comme dambe bega nungani, comme golle bega nungani, comme kanu, comme igo, comme yagare, onta mundo ona mugu, onta mundo ona ngari. Hari hibenu ga dunga komahunga onti tokonangan parce que kubenu ga dunga komahunga lenki igarnu kubenu sahara kunga lini murti kumbane nanti ganta komahundi. Donc il est temps, on a problème, on a nyama une bonne fois pour toutes, on a itenga, on t'a kutu naganendi, on t'a kutu kamundi, on a dit nyime tu apportini. Pourquoi on a dit nyime karasu porti, kubenu ga ti dunga komahunga, on a kumpala no porti.